mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela hu khou tevhela mafhungo. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri khombo ya u farwa nga vhulwadze ha swigiri i a tinyea naho muthu a songo fhungudza muvhili. Ngudo yo wana uri zwi a konadzea u vha na tshikalo tsho linganelanaho tsha swigiri ya malofha naho muvhili u songo tou fhungudzea. Vhorasaintsi vha ri vhathu vhane vha vha na tshikalo tsho linganelanaho tsha swigiri ya malofha nga u tevhedza maitele kwawo a zwa mutakalo vha nga fhungudza khombo ya u farwa nga vhulwadze ha swigiri nga phesenthe dza 71. Mawanwa a ngudo o anḓadzwa kha Journal ya Nature Medicine. Vhorasaintsi vha ri hu na khonadzeo ya uri vhathu vhane vha nwa maḓi a re kha maboḓelo a mapulastiki vha nwa na zwipiḓa zwiṱukuṱuku zwi ovhelelaho zwigidi zwa ḓana zwa mapulastiki maṱuku a sa vhonali nga maṱoṅwa muṅwe na muṅwe. Izwi zwa anḓadzwa kha Journal of Hazardous Materials. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Concordia University. Muhumbulelwa ane khou hweswa kana u pomokwa mulandu wo tshipa ṅwananyana o ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani ṋamusi. Muhumbulelwa ane a vha maine Vho Mavhungu Andries Mashaba vha miṅwaha ya 22 vha khou hweswa mulandu wo tshipa ṅwananyana wa musidzana wa miṅwaha ya 14. Tshiwo itsho ndi tshine tsho itea Nzhelele vhuponi ha Mudimeli nga ḽa 2 Khubvumedzi 2024. Zwo ralo maine avho vho sumbedza uri a vha ḓivhoni mulandu kha zwine vha khou pomokwa zwone. Khothe ya fhedza i khou pfukisela phanḓa uyo mulandu kha ḓuvha ḽa matshelo. Mudzulatshidulo wa Action SA fhano tshiṱirikini tsha Vhembe Musanda Vho Khwara Ṋengwe Khulu ndi vhane vho vha na vhupfiwa. Ḓuvha ḽa vhuḓi vhathetshelesi, a ri khou amba ndi Musanda Vho Khwara Ṋengwe Khulu mudzulatshidulo wa Action SA kha tshiṱiriki tsha Vhembe fhano kha vunḓu ḽa Limpopo. Vho maine Vho Andries Mavhungu Mashaba vho ḓivhonadza khotho ya Dzanani ṋamusi nga dzi 7 dza Tshimedzi ṅwaha uno. Mulandu wo sudzuselwa matshelo nga dzi 8 dza ṅwedzi uno. Vha humbule, vho maine Vho Andries Mavhungu Mashaba ndi havhaḽa vhe vha tshipa ṅwana wa miṅwaha ya 14 mahoḽa nga ṅwedzi wa Khubvumedzi. Riṋe vha Action SA hoyo mulandu ri ḓo sala murahu u swika mafheloni. Ndi a livhuwa. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News muthetshelesi a re na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhilana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vhe tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellerin Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellerin Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.